دم باش تماشافان هجا از صباح رشید از خلک ایرو هفوینا ارکیج ورا پیشکش کم مجرم ایرو لسر سردانا شاندا هفیمانی نشیمانی اپوزیسیون سوریه بو هرما کردستان هر وها روشا ائتلاف و پیوندی و به عالیین کردی سیاسی را میوان من الاستودیو سروکی هفیمانی نشیمانی اپوزیسیون سوریه برئیس انس العبدی میوان استودیو ممستا بخير هاتي اهلا وسهلا بك في برنامج هفينا ارك روش باش اهلا بدايه استاذ نرحب بكم دەست پێ دام خێرهاتنەوە دکەن سەدەما سەردانە واجبوو هەرێما کوردستانی چییە؟ تحية لك ولل سلااو بۆ تەو تەماشەوانن هێژا ئەو سەردانێکە گرنگە استراتیجیە بۆ ماوەکە کوالسیۆن یا یەکێژ بۆ پەبگەهرتنا نەرینان بە سەرۆکاتیە هەرێمێرە وان ئاگەهدار بکەن بە پێشهاتەیەن داویێژ عالیە دۆسەیە سیاسیڤە دۆسەیە دانوستاندنان دۆسەیە مەیدانیژی و چاوانيا بلندكرنا آستي هماهنگيت نابرا كواليسيون هرمدا اقليم كردستان العراق وايضا لشكر رئاسة سباسيج بو سروكاتي هرمي وكحكومة وقل وسروك على احتضان لسرف حواندن اوان جبهتري 9 مليون بنابرين سوريا لهرما كردستان عراقي ان يغادروا بلادهم وان ولاتي خبار كرنا بنشاري في اقليم كردستان العراق الذي كو او نوك بنابر وحواندن لبلي وكا ميفان لبي هرمي بالنسبة لي جبو من وكا كسايتي افسردان نشانكا جرينجا تمثل على جبركو لانه هذه اول افجارا يكما كو اسردانا عراقي دكم نعم وايضا من سردانا كردستاني كر هدف اساسي هروها ارمانجا سركا جبي سرداني جبو من كو از بسروكي هرمي را بجبم الاقليم اللي بعتبره كو ازوي دبينم نتهني سروكا لبلي خباتكار و بيشوا و ريبركي غاليري راستقينيا والسروكي هرما كردستان عراقية كردستان العراق و سەرۆکی هەرێما کوردستانی بەڕێز مەسعود بارزانی شێوەرمەندێ ئاسایشە نیشتیمانی هەرێما کوردستانی بەڕێز مەسرور بارزانی دیت چێ دەهەڤدیتنên وەدا چێبوون و بەحسا چ کردن چ چێبوو بێگومان هەڤدیتن بە سەرۆکرا گەلێکی گرنگ بوو ماو ئاگەهدار کرد بە پێشهاتەیەن داویەن دۆسەیە سیاسی دۆسەیە مەیدانی الإقليمية والدولية منەری ناوی دەربارەی پێشهاتەیەن هەرێمێ و ناودەوڵەتی بihîst هەروەها دەربارەی دۆسەیە سووریش هون باش دەزانن کو سەرۆک مەسعود بارزانی لە پشتا گەلێ سووریە ji ڕۆژا یەکەم یا شورەشێ vegrt بەری شورەشێژی پشتا گەلێ سووریە دەگرت تا نەهاژی ئەv یەک کامپێسا ڕاستەقینەیە ji بۆ سەرۆک و هەرێمێ ئەم ژڤەیەکی بە بلنداهی دنرخینن ji ber vê yekê gelekî giring bû بۆ me ku em nerî navî bibihîsin ji ber ku bi rastî şîret ne giring li cem wî hene derbarê rewşa herêmê ew xwedî ezmûneke mezine di vê derbarê de ji ber vê yekê me dibihîst gelek şîretên giring li cem wî hebûn me behsa gelek babetan kir em ji herêmê dixwazin ku em ji herêmê dixwazin ku nûnerekî wê di opozisyona Sûrî de hebe nûnerek ji ber opozisyona Sûrî ve di civînê di Cinêfê de beşdar bibe di hevdîtinên dostên Sûriyê de beşdar bibe ta ku herêm amade bibe ji ber ku bi rastî niha di rewşa Sûriyê de odayek heye du kes tenê lê dimînin Rûsî û Amerîkî ew bi tenê biryara rûdanên Sûriyê didin em dixwazin hin kesên din jî di vê odayê de hebin em bi hevalên xwe û di serî de herêma Kurdistana Iraqê bawerin ew dikare roleke giring bilîze di alîkariya me derbarê danûstandinan de û derbarê dosya siyasî de ev yek xala yekem bû xala duyemîn em dixwazin nûneratiya koalîsyonê li Erbîlê hebe dirêya nûneratiya Encûmena Niştimanî ya Kurdî re li Sûriyê ji ber ku ew beşeke serekeya ji koalîsyonê pêkhateyeke serekeya ji koalîsyonê xaleke sêyan me bi hûrgulî behsa belgeya navbera me û Encûmena Niştimaniya Kurdî de kir me li ser vê belgeyê tekkez kir û pabendiya me pê weke koalîsyon ku ew li gorî nerîna me yek ji bingehên ku wê destûra Sûriyê li ser were avakirin tê de xuyakirineke bi temamî derbarê maf û nasnameya gelê Kurd li Sûriyê heye سەر داخوازên we Barzanî çi bersiv إيجابي جدا
قال لك أرينيبو يعني أنه أرينيبو براستي أرينيبو يعني ما في تو درفت جبو تكاران نينا بيكو أو نشانك أريني بدا وكان يقول انه بروفاجي وياكي هذا الموضوع دقوت ام بيشوازيا في بابتي دكن ام دبينن كو آسويا كامزن جبو هفكاريه هما هنگيه هيا ما بهرگولي بحثا پیشمرگين روج آواكر وگرنگيا هبونا وي لسوريا في سوريا سروك جمرة بحثا بسالتهم قهرمانية وانكر وشرين كنا هادكن لديجي داعشي بهتري چارده خالن برين شر دبن سرپرشتيا پشمرگين گريداي انجمنان شمانية كردي دانا وتقوم بأعمال بكارن شر هري باش رادبه لديجي تروري يا هري داويجي دمجمر سي صبحي بريا دروجان وكو جناب سروك جمرة بحثي كر او دوی بابته ده گلکی دشوپینه ما بحثا گرینگیه هبونا پیشمرگین گریدای انجمن نشمانیا کردی و لسوریه کرد تاکو هفپیوانک چه به تاکو گارانتیا راستقینه جبو کردان لسوریه هبه ولی سر میکانیزما درباتبونا پیشمرگین روژاواج بو روژاوای کردستان یان جی سوریا بحث کرد بارزانی چه جوارا گود گلوی داخوازه و قبول کرد یا نه بگمان او بهیویه و او هیز ایرو بری سبا لسوریه بن لبله هنک مطرسین وی هنه بنارينا من مطرسين وی راستن دوی بین برچاف کرن يجب أن تؤخذ بعين او دترسك والشركي نافخويا روبدا من احتمالية الاقتتال وأبيك بيقومان أم ناخوازن طبعا شيء نحن لا نريد على أبناء أرمان جامعة ليس هذا هو الهدف إطلاقا ليش بركو أو قريداي بأنجمنا شمانية كردي بنا سيكون لها أثر كبير ويخدي باندورة كمزن جبو غارانتيا بيك فيجيانبه لنافشي التعايش المشترك في المنطقة ام اوهارين بهبره بفكرن أن نفكر معا نحن بميكانيزمو غارانتيا كوتو جورن روبروبونه روندن دوي اف هيس رولك اريني بليزا جبركو داویه دا او بشک جشورش سورينا جبركو او گريداي بانجمن انشمانيا كردي ونا انجمن جي بشک جشورشيه جبر ويكي گرينگا او هيس لسوريا بن وباركي خرابن لغوري من كو گل بهتر برحتيه حزدبا بپشمرگين انجمن انشمانيا كردي بهتر جرحتيه وان بهزن بيديره او هزن وخفرس كرنا تنها دمينن سردان واجب هريما كردستان وسردان نونتيا انا كسي الهرم اف سردان واجب تشي وانا كسي بشك جهه المانيه طبعا هذا شيء طبيعي بيجو معنا تشتكي نورماله دما ام سردان كفرمي دچن دولتك دردور سوريا ام دچن نونراتيا كواليسيوني وام بسوريان ردجبن گونجا و بوماكو ام بنونراتيا انا كسيره بجبن بالرئيس من اجل انه بري هفديتنا ما بسروكرا تاكو ام گهداري وان بكن جوان تبكن روشه هي استنگي اگر هن خال هنا دخوازن ام بكينن جناب سروك تاكو ام بيرا گنگشه بكن بگشتي جمره بحثا پنابران کرن درباره چه جمع دخوازن وکا کوالیسیون کو ام جوان را پیشکش بکن لسر نونراتیا کوالیسیون آخوین کو ام آماده نه رولک ارینی بلیزن کو او ببن نونراتیا کوالیسیون لاربیله اف هموما برچاو برن و ما ده هفدیتنین خواه ببرپرسن هرم را پیشکش کرن چه به جناب سروکره و چه به راوشکار اولکاریا نتویه هرمیره قالوا هني نورتيك اخوال هوليري فاكن ائتلاف في مدينة هولير هذا سيحدث قريبا أبيك ود دما كان يزيك دا بجيب با أبيك جكار مايا كونها أم لسركار دكن دبكو دهامان أوفيسا نونراتيا أنا كسيدة با هنالك وثيقة بين الائتلاف والمجلس بلغاية نابرا واو وكافيمانيا اجتماعية وبوزيسيون سوريا وانا كسيدة هي كوجبر وي كيجي انا كسيدة تبلي هفيمانية بو جاران فيسا وي بلغاية شيا نها لكودريا قالوا هاتيا جيبا جكرين لسر اردي يانا هل طبقت على الارض؟ ازي سباسيا تبكم لسرفي برسي سؤال مهم جبركو برسكا جرينجا اف بلغاية جبلغين جرينج ين كواليسيونيا بلغاية كجرينجا شيوين بنجاهين داتينا دربار مافي نتوية قل كرد لسوريا
هروها بنجهك راست جبو ما في نتوين دنجيرا وأيضاً داتينا. تضع أساس صحيح لحقوق بقية القوميات. نعم. عفوا. اف بلغا جرينجا جبركو مهمة لأن ازيك جوان كسان بمكو اف بلغا نفيستيا مع وفد من بهفكاري لقال شاندك انجمن انشتيمانية كردي مجلس الوطن الكردي ام دو شاند بون يك جو كواليسيوني وكانت هي الأساس وشاندك انجمن انشتيمانية كرد مالسر في بلغا لهفكر مجلس الوطن الكردي او بو بنجه كو لغوري في انجمن انشتيمانية كرد تولي كواليسيوني بو ممثل بكوتا يكاد نشانكري تولي نحن الآن توليبون او 11 نونرن دهندري كواليسيوني دا ام دي كواليسيوني دا نوتو هشت اندامن دنا بوان دا 11 نونرن انجمن انشتيمانية كردينا للمجلس الوطني الكردي له نائب رئيس جا انجمن جيجري سروك هيا ودو اندام دي دستيا السياسي دا ام بابندن بوي بلغاي وام بجي دكن وكا بيويس جالية تدابيري و هر وها جالية كاري و دبكو ام إلى أن نسوي بيويستي ويكنا كو ام في بلغاي بهتر بدن خيا كرن از بينم كو او هجاي داناسينيا هنتي بيني هنا وكا كو تبيجا انجمن كواليسيون دو تشتين ناكوكن نا ام وقت هي مكينا ام بشك جيك دزگهنا همو قوميت شاند وهفديتن كوتين لدارخستن انجمن انشتیمانیا کرد تیدا بشداره او هفپاره کی راستقینه دوی چارچوبه ده دگل پیکاتین دن کو کوالیسیون پیکتینه هند کس جی پیکاتین دن هنه حول ددن خوان انشتیمان پرورتر جه انجمن انشتیمانیا کرد بدن دیار کرن انجمن انشتیمانیا کرد لسوریه دا خوازا فدرالیش بو سوریا پیش روژ دیکه هون وکو هفتیمانی وان دا خوازا چواد بینن هون پیش روژ سوریه چواد بینن ما هي رأيكم حول مستقبل سوريا؟ هلا كما تعلم وكا تودزاني كو كواليسيون هفبيمانية كا الائتلاف هو جهن هزن سياسي و بيكاتين سياسي بيكتي نه بارتيا كبتانيا ده هندري في هفبيمانية ده هندري في كواليسيون ده كو جي بيكاتين سياسي بيكتي نارين جدا هنا دربار الشيوية دولتي هنكس بويا كيرنا كو دولة فقرة آنگو دولتا کنابندی هنکس بچاره سریا فدرالی رنا وکان جملان انشتیمانیا کردی هنکس بنانابندیا ریوبری رنا هنکس بنانابندیا برفره رنا لیبل نرینا گشتیا کوم یا کوالیسیونی آنگو پرانیا کوالیسیونی لسر اریدکن و ام به نانابندیا ریوبری رنا ولسنا مع اللامركزية السياسية وابنا بنانابندیا سیاسی رنا لكن باعتقادي لگوری نرینا من همو بريار دربار شیوه دولتی دوی بالهف کرنه دوی بالهف کرنه با دنافبرا پیکاتین سیاسیین گلی سوریه اب یک و بشک جدانوستاندنه که انشتیمانی با نها ام دقناغا شردنه دقناغا شریده دبکو زحمت با کو ام و دانوستاندن انشتیمانی پیک بینن جبرکو نيرن شر وياكي قد غدكن لدوي او تشتا يكمين با دقناغا وگوهزدا دوی کنگر که نشتیمانی هبه دوی اف کنگر جخوا پرسیاره که اشکره بکه گلو ام دخوازن سوریا پیشرو جه چاوه با شیوه دولت چه با راوه دولت چیه شیوه پیوندی نابرا پیکاتیان دا و چاوه با ما فنوان ین سیاسی چنه دوی دمه ده ام دکارن بکن چاره سریا ناکوکیا کو همو پیکاته و نریدان لخوا فتحوینا دروشانه وقت کو از دبینم یا یکم بیچاره یا دوم جی دوی ام خو به همو کاریدان دوریوه بخن روشا یکم در فتا وگر بو سوریا ناوندی یا بری 2011 از دبین اف بیچاره جبر کو روش گل لکی گوهرتیه و دی در فت نینه بو وگره همان شیوه قبل 2011 هذه معظم الناس یا کلی بو بری 2011 روشا دویم دوی ام خوژه دور بخون پارچه کرن لیبلت نابرا وان هر دو روشانده وگر بو بریا 2011 و پارچه کرن گلک بجاردین دن هنه دوی ام
بمجيكي فكري لسربا خبن دبكو براين ما ين كرد انجمن شمانيا كردي ده نناونديا ريفبري يا برفره يانجي فكري بن جبوس سيستمك برلماني جبركو ترس لكو دريده ترس لجم هن بيكاتيان هيا كو فقرن روشكي كو مافين خواين سياسي جدس بخن اگر از گارانتيا فان مافين سياسي بدم و گارانتي بدم و اف خلق و بجدار ببن نتهني وك هم ولاتي لبلي وك هف بار الى كل هذا الموضوع مختلفة تماما. انت برايك هل الفدراليه نارينا تاجلو فدرالي شعر السريج بو بشر السورية نارينا تايا كسايتي كشخص يعني اميل دنارينا من ده الى مركزية وك كسايتي ميلا من برف نناونديا ريفبريه الآراء لأز فكري ما درباري همو نارينان أنا ده لا أعتقد كو از نابینم کو فدرالی واتیا پاچکرنیه جبرکو مترسیا وان جفده هیا جبرکو پروپاگاندایا کرود ده و اویک پیده بشیوه کی مزن يعني حقيقة القرار براستي بريارة تكاندنا دربار فدرالية زرار دكينا بيروكاية زرار دكينا بروجي تيجه هستك دا كوهن كزانا تخوازن بوان كانتونان جدا ببن تشتا كو بيدي تنها بيكتينا براستي لغوري نارينا من ناكبه برجوانديا قلي كرد لسوريا الطريقة اللي يتعامل آواي كو بيدي روبري چالگوان كرد چالگوان شورشگيري و سرکردین سیاسی و پارتی انجمن انشتمانیا کردیت پارتیا البعض تینا بیرا خلکه آوای بشار اسد و بریوی باوی حافظ اسد تینا بیرا خلکه هن سرکرده نهاد بجن تشتکه بیانیه نای پجراندن ام پشتی 5 سالان جشورشه او ادعا دکه کو کرده دخوازه پشتوانیه دوزا کردی بکه بوان کاران رادبه بوان کریاران رادبه و ناین بهانه کرن به هر شیوه کی جه شیوهان التي لا يمكن تبريرها بأي شكل جبلی رژیم دیکتاتور یا بعض لشامه تو کس بوان کریاران رانابه هل هذا ما قالوا اطلاقا لا اوه یا مدوه نا بجارکی پیدن ها بشیوه کی کار دکه لگوری نارینا من جورك جتي نجهشتني ودجمناتي العدوانية لمصلحة من هذه التصرفات؟ هلا واضح جدا قالك ديارك كو يعني الاتحاد بيدي بشك جي بروجيكا كو بابندي ب برانسيبن دوزا كردي ناكا بشك جي بروجيكا مازنترا دبكو بروجيكا هريمي با وكو هند زانن بيدي بشك جي بككيه و اویک پروژه که هرمیه جبر ویکی لگوری نارینا من تشتا کو پیاده پیکتینه ناکبه د خدمت کردن سوریه ده. سنأتي إلى موضوع آخر وهو قصف اما بين سربابتك دن او جي طبارن كرنا تلخا الشيخ مقصودة يا باجار حلبي بادي وراغاندنا ويد بيجا افيمانيا اجتماعية اوبوزيسيون سوريا وانا كسي ويد تاخي طباران دكن هون شل بيجا المدنيين في الشيخ مقصود ما هو ردكم؟ يعني هذا مثال آخر على البروباغندا ابن مناك دنا لسر بروباغنداي كو بروباغنداي نازيه تينا بيرامروف كو هرتم درو دكرن تاكو خلق باور بكن وقل باور بك هل يعقل انه الائتلاف ولا مجلس قالوا تشاوا هيزن كواليسيون وانا كسيهبن كو سيفيليان ارماج بكن مشكلتنا الأساسية كيشامي سركه بفير جيمرا او بو كو سيفيليان ارماج دكه چاوا ام بهانهان جوی تو باران را بدن برووا جوی کی مداخویانی درخستن کو آرمانج کرنا سیویلان هله کسورا و نای پجراندن جتو آلیان مگوت رژیم تاوان جنگی پیک آنینه جبر کو سیویل آرمانج کرن جبر وی کی اگر تشتکی وها هبه جهر آلیه کی به بسر شورش به یان هر گروپ اکدن به افکار کی جه شرمزاریه به هر شیوه کی نای پجراندن از باور ناکم کو گروپن شورش سیویلان به شیوه کی پلانکری ارماج دکن کشه اوه کو پیده نافچین پر نشتجی جبو تو باران کرن و گل باران کرن نافچین دن بکارتینه کو او یک دبی جه برسویج آلیین دن ام بجاره کی ارمانج کرنا سیویلان جهر آلیه کی ناپجرینن
لێ دەبێ ئەم بدەن دیارکردن و پێدە بڤان کارن خوا ڕێ دەدا سیڤیل وەرن تۆبارانکردن و ئەو تۆبارانکردن ژی بێ بەهانەیە و ئەڤ یەک ژی وەکە تاوانن جەنگی تێناسکردن. هذا القصف غير المبرر هو أيضا يتحمل مسؤولية كبرى لأنه استخدم المدنيين كدروع بشرية وهذا غير مقبول وهذا يعتبر أيضا من جرائم الحرب. المجموعات المسلحة گروپên çekdariyên ku ta xaşe Mesud tobaran dikin. Gelo ew grop bi ser wevaneyan ne? نا بجارێکی نەبسەر کوالیسیۆنێ بەنا Bila em peyvîna xwe berdewam bikin em ê herin nabirekî û carek dî li te vegerin. بيت مشافان هجان نابرك وجارك دي أمل وفد كرن. بيت مشافان هجان جاردي ميفاني خام مستانس العبد سروكية تلفون اجتماعية أوبوزيسيون سوريا فدجرن عن معركة تحرير الرقة. Li ser şerê rizgarkirina Reqayê hûn wî şerî çawa dibînin? داعش وەکە ڕێخستنەکە تەروری ئارمانجا ناوچەیەن ئازادکری دکە ناوچەیەن کو شۆرەژوانان ڕزگارکردنە دکە ئەv ناوچەیەن بنگەها داعشی بوون کو داعشی دخوازە بستینە تۆ ناوچەیەن کو داعشی برنە تونەنە کو بخوا بەرێژ عالیە شۆرەژوانان و نەهاتبن ڕزگارکردن ئەف خاڵە یەکەمە خاڵە دوویەم یەکەمین کەس کو شەرێ داعشی کردبوون گروپên شەرکەریên شۆرەشار سووری بوون داعش داویە 2013 دا دەست پێ کرد مەشەرێ وێ کرد ji destpêka 2014 ve bi hezaran şehîd çûn di şerê Daişê de Daeş armanca grûpên şerker yên şoreşê bi şêweyekî rojane dike niha li hin navçeyên Helebê rejim Daeş û grûpên şerker yên şoreşê hene rejim û Daeş armanca grûpan dikin weke ku hemahengiyeke rastewxû yan jî nerastewxû di navbera her du aliyan de Gelo hûn dibînin ku hevrêziyek navbera wan her duan de heye? Bi normalî nayê şirovekirin ji bilî li ser bingeha hebûna hemahengiyekî herî kêm nerastewxû ji xwe babeta hemahengiyê ku çê dibet navbera rejîm û Daişê de derbarê petrol û derbarê babetên aborî û darayî ev yek hatiye belgekirin bêguman kesê bi rejîmê re dide û distîne bazirganiyê bi rejîmê re dike derbarê petrolê de û ji bilî petrolê jî tiştekî normal e ku pê re li hev bike derbarê hin dozên girêdayî bi dijminê hevbeş yên wan ve li cem rejîm û Daişê dijminekî hevbeş heye ew jî grûpên şerker yên şoreşa Sûriyê ne Daeş rojane armanca wan dike li van navçeyan ji ber wê yekê em ji her aliyekî din bêhtir dixwazin ku Daeş were ji nav birin ji her devereke Sûriyê ji ber wê yekê me ji wîlayetên yekgirtî û hevpeymaniyê re got ku divê stratîjiyeke tevahî û serkeftî hebe ji bo rûbirûbûna Daişê Peywendiyên navbera PYD yan jî Hêzên Sûriya Demokratîk û Rusya û Amerîka hûn çawa dibînin li şerê Reqayê de? Li gorî nerîna min siyaseta wîlayetên yekgirtî belê me ji wîlayetên yekgirtî bi eşkere got divê Sûde ji hemû grûpên ji hemû grûpan ji hemû grûpên ku amade ne ji bo şerê Daişê were kirin bijartina grûpekî tenê wate PYD piştevaniya wê ji bo vî şerî li gorî nerîna min wê encamna nerênî bixwere bîne dibe ku paresa tek jî be yekemîn dibe ku ev yek cudabûneke mezin ava bike hûn kakilan deyne ji bo şerekî pêşerojê di navbera pêkhateyan li navçeyê duyemîn dibe ku em duduliyê li cem hin pêkhateyan dibe ku ev yek duduliyê li cem hin pêkhateyan çê bike derbarê şerê li dijî Daişê em dixwazin yek bere bereyeke berfireh ji grûpan ji bo rûbirûbûna Daişê hebe çima wîlayetên yekgirtî rij de li ser piştevaniya yek grûpê bi tenê li gorî nerîna min ev siyaseteke şaş e ne alîkar e ne di cêgiriya Sûriyê û ne alîkar e di cêgiriya herêmê û navçeyê de jî
اگر ام براستی دخوازن کوه پنجشه را کو درباسی شورش سوریه بوی درباسی سوریه بوی او گل سوریه بوی بداوی بینن کو ناو داعش پیوست ام همو کارینان بکار بینن هزن سوریا دموکرات و هزن پیاده بتنا خو هندکن هند برپرسن لشکری هند بیژن کو تاوی همو اخافتن دربار رزگار کرنا را قاعده لبله لسر عرضه او گروپ نکاره ویکاری پیک بینه جبر وی ام اشکره بون کو ام بهترین خلق بون من نرخی هبونا داعش دایا به هالکفته تنها من ندیتیه داعش آرمانجا پیدا کریه بشویه کی بنگهی لی آرمانجا گروپین شرکر دکر روزانه ما آرمانج دکن جبرویه کی جبو ما گرینگه کو سیاست هف پیمانی اشکره و دادوارانه به همو گروپان را و بهله اف گروپ بریا پشتوانی بچک و پشتوانی آسمانی تاکو ام بهفره براستی بکن پرسا رزگار کرنا رقایه پرسادن باشه بلا ام بیجن که هیزن سوریای دموکرات ولایت یگرتی رقا رزگار کرن باشه و پشتره چه هیا؟ هنالك صلات بين الائتلاف الوطني السوري وقوات سوريا الديمقراطية أو حزب الاتحاد الديمقراطي. نا تو پیوندی بجارکی نینن نه اوان داخواست کریا و نمجی داخواست به بابت کریا بگومان ددما بوری ده 2012 ده پیاده بشک جه هیئت تنسیق بو دوی دمیده انجمن انشمانی سوری هبو دانستاندن نابرا انجمن انشمانی سوریه ده و هیئت تنسیق هبو صالح مسلم کو سروک پیاده بجداری وان دانستاندن اند بو لی پشتی ویه که وان اندامتی اخواه ده هيئة التنسيق ده راوستان ايدين نبشك جتو برين اوبوزيسيوننا جوه دميبا براستي او دوركتن ام باشكرت بيجن جي بيادي تيخوستن كو پابندي ببروغراما شورشي و آرمانجن شورشي بكه پابندي بداخوا زنگل سوري بكه هری کم پابندیه بداخوازن گله کرد بکه بدوزا کرد بکه ام دبینن لسر عرضه تشتا کودکه خدمت دوزا کردی نجی دوزا گله سوریه ناکه و نجی جیگریه نل سوریه و نل نافچه تک ناینه پیوندی اما به گروپین شرکرین شورش سوریه بهزه ارتش آزاد و کتیبین دن اما حکومت که دمکی آوا بکن دهندر سوریه ده مسروک وزیر کار کریه که نها دوی بابت ده بخبته لگل گروپان و لگل انجمنین خوجهی دوی حکومت که خدمت گذاری با لسر عرده جبو همو نافچین آزاد کری باکور باشور روجلات و روجاوات تاکو ام خدمتان پیشکشی همولاتین سوری بکن لسر عرده بله ام وکا دسته که سیاسی وکا کوالیسیون که سیاسی جمت خواستن که ام نونراتی شورش جالی سیاسی و وکا نونر گل سوری بکن جمت خواستن کو ام سرپرشتیا باس که جیبجی کار کو حکومت دمکیه بکن سرپرشتیا گروپان دریا انجمن لشکریه بلند در بکن از بهوی ما کو دمکانی زیگ ده اون شهر دورا عزازی چوال بینن گل و داخوزا در باس کردن پیشمرگین روجاوای کردستان از بود دبری کریه یا نه ضرورة دخول بيشمركة روجاوا إلى تلك المنطقة كما يدعي البعض. لا الحقيقة ما صار في هذا يعني نا براستي تشتكي وها نبوة ديارة نباشتي جهشتن يان هن روجنامه بانان بشيوه كان نراست اف بابت وگو هستنا ما بحثا گرنگيا بجداربونا پیشمرگين روج آوا دشار لدجي داعش لرقايدة دكر لعزازي بيگومان ام پیشمرگين گريداي انجمنان شمانيا كردي دبينن بشك جشورشا سورينا وجما في ويا لهر جهكي سوريا با لقل جروبين دن ين شركر تو جداهي نينا لي بشيوه كي بنجهي ما بحثا بابتا رقاي ذكر بابتا عزازي قال جروبنا شركرين شورشا سوريا الورهنا بروغرام خوا هنا بلان خوا ين اشكره جبوتك برنا داعش لو نافچه هنا او نافچه دكبد نابرا حرجله
یا برانبری کل سیا ترکیه تا جرابلسی لوی نافچه نها پلانک هیا تا کو بتمامی جداعش وره والکرن شكرا گلک سپاس بریز انس عبدا سروکی هفیمانی اجتماعی اپوزیسیون سوریه کوتیرو میوانه هفیوینا سپاس جواره جگهداران ما شوان هجام گشتن داویا خلک اخويا يروح حتى خلك دي بميت خير وخشيده سباس